بینرین هجاد و چارچوبه انتگراسیونی ده یال سوریه گو کارو خباج بوی دام دیگه هر کس چاویل یه پجی گو 12 سال جبو پراسنا خلکی و آخا هریمی جی هر شرکر نهاجی پرس او یک در دکوه و چاواجی خود نواوی انتگراسیونی ده بگره. دکلداری مجاری جی فرماندارا گشتیا یه پجی روحلات عفرین نرخاندین گرین که روحلات عفرین دازاین گو مسوگر کرنا مافی جنان دی دستوری ده مسوگر کرنا پیشروجا سوریه یا گوتگو ناسکرنا یه پیشی خالک بینگهین بو جل هفکرنا بستونه هیچلی نهاتی نقاش کرن ولات قانون آویتی نقاش کرن همان دم همو سازی و دزگهن گود سوریه دهنه جنوباتی نقاش کرن اجبر کو امجی سورینه همان دمه بشکی ج سوریه نه وک کرد وک جواکا کرد وک جن باندورا و گوهارتن و گوهارتن کوچه راستی چارەسەریya سووری وێ چێ ببێ پێدەوی هەیە و di Sûriyê de rola jin bê esasgirtin kirine yani di nav artêşa Qesedê de û salên ku çêbûn salên dirêj de tekuşînê ku hate dayîn jinek beşek esasiyê vê tekuşînê bû elbet ez dixwazim vê bal bikişînim ser yani di rojava de di Sûriyê de پێویستە ژن و وەکە گوت گارانتیکردنا مافê jinê di destûrê de hebe em ê tekuşkî çekdar bi çek tenê nîne esas yek jê yek hêza xwayê xaberêxistin kirin yek jî hêza parastin ji xwe re wek felsefa jiyanê dît û yani ev kir esasê armanca xwe ku jinek li ku derê dibe gerek xwe biparêze ji destkeftiyê xwe de bigire ji çanda xwe de bigire heta êrişa li ser beden li ser fîzîka tê kirin wê çawa xwe biparêze yê pejê çandek wisa da ava kir gelek jin yek û berê xwe dan nav refê yê pejê hebûn jinên internasyonal jinên biyanî jinên ereb kurd bi rastî ji hemû aliyê cîhanê ve jinan bi hêjmarekî kêm bêjî ema berê xwe dan vê yekê çima pêwîstiya jin bi sirrekê heye ew jî sira bi çi awayî bi qebûlkirina yê pejê ne têmane ku wê her şer hebe tam tersî qebûlkirina statûya yê pejê wê aramî wê îstîqrar çêbike wê rengbûnê çêbike bi rastî wê jinan daha bi hêz tevlî vê pergalê bike yani divê manê da yek ji armancê me yê herî esas em bi rastî ba destkeftîna bi rengekî ji rengan biparêzin mîrasekî ku hemû jinan jê bawer kiriye ev mîras yek ji bername me esasê ku em biparêzin divê bi rengekî kitle dibe bi rengekî di herêma xwe de xwe parastin dibe û em di nav dayîn îstandina de ne ku bi rastî li ser şeklekî li hevdû bikin ku ev jin hebûna wê bi rengekî fermî gerek e bê parastin û ev